hina mukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm taking some updates about Ben and the president, and then of course he tell like Papa Rhulani. So tani leswi hinkwenu ri nga ku swi voni ku endla Ben and the president swi xota mafastere lani na tivante and stuff like that. However, kom na ku hey na ku siyela ku tekisa man, and there's a short clip ni nga yi vona yi ri busy kha explore man. So I vekeleng the short clip. Okay, start. Oh, look. Yena, okay. Ashulungu lezi mashaka. Okay. Lezi mashaka nashaka ko askoni makaya. Ndipo ako Armenia. Uma pedra. Okay, peça sa. Arbre. Okay. As you've heard, xikomba yi ri ku tsakeni swinene president emintirho leyi. Mara ri sasekeni ri vandle ri na tala na minero na the way it slides na mehe ro sungula ni swi vona, to be honest. Maybe n'we mi nga ku hala Joni mi ka mi swi vona ti ri ku tala, but hala giyani a ni tshama ni ri vona, even if ri kona na 1% ya minti ri nga kona a ni tshembi no ya fika na ra kala swinene. So mintirho ya kahle swinene, so hi ngo ho hleketelela ku yi nga va ya ri ku ri fakeni le yindlu ya yona president Mayengani. Ni hina of course hi timenemene hi fike hi bohe ku va hi ta rhange vulavula, so ku na hi chance yo rivante leri hi nga ri vona le yindlu ya Ben and the president hi nga twa ku vava yo faka hi nga twa ku vava. So we shall see, mara grand as we can see there. Yeah, and then of course we also have an update about Papa Rhulani. So previously mi nga mi xoni ku a mbale mphenthi henhla ka nhloko leswi nga nhloko mphenthi, mara swi komba ku yi le ku teni yi ta defend, but swi kahle na yohe hi nyiketa voice hi twe yi fika yi vula leswi. Laya kahle lexi ni la ku mi byela xona a hi number 1 i nete ya tisuna liya kwa ku hi tinete ta ha ku humaka a kwa ku vanhu vo tala a mi twisi nchumu. Papa Rhulani mina hi leswo. Vhida hi vheti hela a ka hana lexi ni nga ta xi vula mina, mi ndzi twele hi ta n'we tindleve. Mi ri nete ya tinsuna. Hi, okay, it's fine. Loko ku ri mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe.